Your Excellency naninkushaba na neche cyo kureba omwani na hatendure itu na ya majane ni NAADS ensigo eyiyatuhaire otakagihaho naninkushaba nobwo ekyendere konka ensigo zitargaho NAADS yone yasakurugaho konka ensigo zitu Your Excellency nobwo gakuba amajane nobwo gakuba amanyeze ezembe zo kugamba niyo problem mbona reba nkikizubu cya Uganda hagira abantu abashomereho babaje batunga ibintu bahinga umwana bahinga ibyo konka atsigara bariya 68% abuko NAADS zo buyaberoho abantu amakankaga na munana gakaga ya heri ya NAADS ya money economy. Your Excellency hati aba bantu PDM ebayambireta. Your Excellency nyo tinkwenda comparing PDM na nensigo byombi nibikora turegulating ekyakyo kirimwe kizibu nacho tuterezemu inja kuchikaho ekyo katwanze abakatu inkani yena ngutukya omuntu wahansi of course wahansi benefit nyuro PDM na namajani nagona benefiting but which has penetrated more. Ensigo is penetrating more than PDM.